Kublaya pi baro ngade imarina kashnong trajo ngade nalaktera ban ngapriang sungubhaya pi baro shakani ke channel jonga laktera roots men shamtayo ngatarai babu napi pilayo i hapo tv ya katu kajinglit on tap badan burom ya upo balapan longhang tu St. Peter Square. Bat klempep ngatarai pilayo ide ya kitu kiyeng manieba itenad badan hang tu harum. Henry menta kasngi ngan pen isu show ya pi ya ki weipat kiyeng mani kiba itenad bala remba bangila man syam hang neha Italy. Ti wan ken bat nga nginias dang jungok kaino ya kani hang ni kabala remba. Pek kadon kapelau nang ta kidon kini ki varanda harut jongka lasnaya ka ha karukom hendai fi wow ki mau bala rimha bala shnia pen itenan ha kadur ki sentio. Kadai ke basilika bala rimba bala taido Bishop Ambrose hapadeng usnem lais pa anyo pukandai bat lais pa aprapun rio wan mentangin ya litrung hapo kibun ba pleng kita kibre bawan mas kadai ke statue hangte kadai jung Bishop Ambrose pi imat neha Italy na siyam baki breu kidang buon balet jeseng bat let mas kat baha France pat kiduna pi hapo king mani ngijula ruban siyam ya kejing tep jong ki bishop na ki cardinal hadien balawai kamas upadar uyakrannya kanabat ki para riunget. Ke isyong kiai ketika duan umdei. Wan ngalasyam saya kawai kayeng mani badan hang ni harut surok. Ini rung hapo mo. Kermen bakan play himo. Wow, bet kejinyak bet kata kasat. Kidon ki painting ba itenat ba. Kani kadai ka wei na ki yeng mani ki bala rempi. Bet kate hang te harut kadai ka jing tem pipe organ. Itenat undai ba aida ka rongsiar. Wow, bet syate syadrong. Ngayak bit ya kata kasat bala senapen wandur. Bet kading rim bala snia pen osrong bah. Kani hang nepat kadai kejaka babu ban puleya ka Bible pi. Kajing itenat kiyeng mani hendai temo. Omla ban penyan ujol bat kibat temai. Wan nginyalik jengok saya ki wei pat ki yeng menirip. Katai hang tai kala irim bat kakam iper mdei. Alih nginyalik rung hapo. Bet hakmat kani ki yeng mani don ki jing tho ikop bala remba. Tang bas niu bok pi kample menta kasngi. Katai yang tai kayeng mani kapli. Nginyalit rumo. Tangba. Kidon kibri wa penlong jinyalang. Kata hang taruh ke itenat pi. Pet se kasat kadaida ka bapelun. Ngayak biet bah bagi don kita ki painting tipi. Pat sau dong jongka kidon kini ki jingkang jet daki stained glasses.
kate hang tei pat ka sculpture bapau piu I latip kerteng yaka kum lapiata. Oh, pet uji su basya sa narpana. Hang nepat ka statue jong ka Maria. Lashna kan roda kini ki mau marble bala dro roha lor jongki. Kani hang nepat kadai ka painting jong kariu khut. Kat ba kini hang nepat kidai ki dok nut rupa ki badai ka dak jong ka dok nut barhem jong ujisu. Ngakermen pilaya itenat. Wan ngini lait pe saya kate ka yang maniang te ke balarim. Pet itenat umdei ya ka rukom te ya ka. Enda syupet ti tap ikum kayeng siempen ban. Kibun ba kibriyo bawan cengok kaya ka, namar kadai ka wena kayeng mani balarim. Pet si lachnapan itenat wan ya ka kenro na siya baru. Wan pi nginilit pit ka syua na siya ni siya diin, hasyua bandrung hapo jong ka. Pet ukiu marble bahe baha babuom kerku tang ba ujrong pianga kasat ka ba itenan bat ka don ru kani ka miit barong kesiar ba itenat babu ya ka Bible pitep ngapit tu kaya kisat jong kayeng mani hang ne Italy kia per pi iway na iway. Kani kayeng mani karukom shna ka kam ipala pi banya kiway. Nga syamba kam da itenat nginya lait rum ne kum no. To ya pi pala don hang ne kamat temo. Umla bantip pi mo yo ka itenat palat ban. Wan ngayos ngoki bria baduay. Oh wow, hapo ka itenat pleng pi. Nakatakadaw ngimju day ban bisyari ka jinglong brio tang nakadur kamat. Pet si ka jingyap biit kani ka yeng mani hapo. Piyo kasat badabda ki painting. Kidai ki rio niam pleng pi bapelong jing duay. Ka isyong kia ba pi kata ka yeng mani. Ap mo ngan panjing kerku syua nau jisu. Ish pet kejing itenat. Ngaklempoi perkat pitep bakan itenat kat ni hapo. Namar na syabar kalibrong pi kani kayeng mani. Dan bok bangirung lakarung. Henry ti lakdu ay ban pet yaka. Pet si barok saudong kani kayeng mani. Ngila ban syam yaki painting ba itenat tenat ba. Menta ngayo ise ka wey pat kayeng mani barim. Ali nginialik rung apo. Kayeng mani siya ti baro kidon na kajong kajing itenat bat kajing isyong kia. Pet gay kum kani hang ni kasat ka kamya per na kitu kiway. Abmo ngan syong duay kendiat rengkat bat kini kibriu. Katay hang tayeng mani batay daki mau it basaro itenat umday. Ngasyem babun kiyeng mani hang ni kidon tunum bajar ngam tepi.
menta kasngi bamdei kasngi ublei iman dan mas phi na kata kadau duna brio ba po yang mani long kenja bat jai ba banduai hang ta yang mani namar bambun ki turis men tapat nginyelit ha kata ke yang mani basdem ali labun ba kita king mani bangi wan chungo kaim de pat bun naki kide ki bala rim ba kum kani hang niru tang ba sniu bok pi lakhang talaru dai barit ngihap banwan ha kawai pat kapor wow pet kate kenyang te ke cathedral ke bangakwa banwan pet badon hang ne ha Italy ka kerteng jongka kadai Duomo pat kadon hang ne ha Milan ya pi nginilit pit kai nang tinajan bat pet kajing bun kinang wan jengok kai perthei kum juru kini ki paru na do nang ni kin pi ngala banyu iya kini ki sculpture bala shnia pen wonder hang ni kamat kaying mani ya pi nginilit pet na jandu ya kadai kajing kang ba bacerngam kadai da kanar pi imat wow pet kajing ochrong ya kita ki sculpture bun ba ki bre bawan chandur hang ni tepi pet kumno kumta ukumut hui rong bat pernai ba ngalas ngutu menta dai bakar shoot kit bok ki bre pi kan ba hang ne pat ki kershot ya ki khowa petsi kajing bun kinang wan jengok kaya ka pila ban mudur man kasngi kebun brio kumni abmo nganda kelisiwa la nem bandai rung hapo ni ugat uong ba ngila ban wan rung ha kasngi ublei ladangi wan mas bat ban wan jengok kai pat ngihap ban thiet tiket wan ngini ale jengok kai shuwa na sharut jongkani ke katedral petsi kajing he bat kajing jerong ka itnat na baro saudong deyok hi bakan paunam gile ru kat bala ban penne pensa ya ka na kata-kata syakani kaliang kadiang kidang shna ben rap hioi nda pet nadien katai ke katedral ka ikum tei itenat dei nasya dien kum nasya kamat hi ya pi nginilit rung hapo leite ngatrai kan itenat bah kumba itenat nasya baru tang bapet kajing bun kipat ba ngam tarai pi ngalit rung bajrong ulan kat ni ngati ngam la mudur pi kibrio kibun kat ni man kasngi enda dei kapor cuti leiti ngatharai la syuya thanyan pi lada hab yang nan bajrong kumtei te kan simpor raki kenta ngam tre pi ban yang lan ngatharai ngan tawan ha kawi pat kapor bye bye. Saya Syangsuk Baro. Pas ko bahawat glad ban subscribe haga channel jonga like Terra Roots. Bye bye.